Istilah membuat tuani gondang di Batak Toba berus. Mangalak tuani gondang. Oh, membuat tuani gondang. Membuat tuani gondang menang mangalak. Jadi itu napas. Membuat tuani gondang menang. Membuat tuani gondang. Oh. Artinya memuai tuani gondang mana tuani musik kan. Jadi dulu somal dari baru soal. Sibur dulu di Patupa membuat tuani gondang. Oh. Sehari deh. Sehari. Baru di baru sonda. Jadi bodoh di Siranduru sekitar 1,2 mas 2 hari membuat tuani gondang do si borngin siaran duduk main panak kokon tuani ulang panak kokon batanyar si borngin membuat tuani gondang siaran naik mulak sanggareja panak kokon tuani ulang ini kalau istilah di kasaruba do hane acara itu tetap sama, cuman warna itu pajuan itu. Si borngi membuat tuani gondang, si Arian panakop kon tuani gondang. Membuat tuani gondang memarahu manotor. Manotor. Artinya bulu isi di Juma di situ bulu Gerena, hula-hula. Bulu di barus kan, bulu di barus. Ima manotor, mas sumpamai, mas siukan. Isi nak ini jo. Ima itu naik dapat tubuh, kan? Padahal mana membuat tuani gondang semua dapat tubuh. Asa marsada mana sida kan asa marsaur mana sida nomor tubuh asa sada ulang asa kompak di pasada mabuti di matuan di gondang kan na poduahon di Joma buru bere parjodo buru bere kan di Joma buru bere manotor mas sumbaan asa alana kan sumbah marhula-hulai marhul sumbah maton parjodo mana sida mar sumbah rumah hitam mangili pasat paspak dungi Tajoma na sida balakakta. Oh, tahu. Nek tajalo mahula-hulat ta sarapak mahita. Dua kay ito nami lain nami. Sarapak majalo mahita di rono hulat tadi. Sarapak majalo mon hita suhu do urutna hulat ta. Baru tajalo mahula-hulat ta. Nah, sini rumah hitam sama sobat na sida mangelik. Hulat ta kan? Oh, no. Sini sai. Imam buat tu ni kondak sipur ngeri acara na. Otak ni dah teh. Sidungi baru acara muda mudi mulai. 5 versi di barus. 10 versi Sirandoro cuma 2 mas. Beda ceritanya. Nama buat tuani gondang di si. Suhu do buruna. Udah dang di jo. Bah. 50 si. Ale parjolo di son. Manga marara ke parjolo. Manga parho basi warna. Tar jam onom sore manga parho basi son. Makatai mo pasatun sepangan tu doka parhubas doka tu boruta sudia ka doka sahuta usilisai magan pasatun ni makatai siting di pasak masudik kaulaon akaulo to on marsogot mulai mamuka sia budarion satu marsogot sipun uloni akau maulot tasudi ini maka di pasak mat parhubas sudina dohot tu panko di pasal usilisai magan maradat baru mamanot to untuk tuli gondang tong maparjulu asugot di jongo seburu perena ibu beri kata selesai Ima di